nĩ igongona-inĩ rĩa kugĩra ũhoro arutwo erĩ arĩa ciumia ithatũ hetũku merĩga kũgũthwo nĩ ngari na gũkua mwena wa Delview. Aciari a ciana ici irĩa nĩ Ian Mwangi na Precious Nyambura nĩ maratucorera mbica ya ũrĩa ciana ciao irahanaga. Wamekuwa watoto wazuri kwa kusaidiana na wao. Hii pigo imekuwa pigo kubwa sababu wametuacha wakiwa watoto wawili pamoja na walikuwa wanapendana sana. Ian alikuwa kwanza kuwa mwanajeshi na ndio alikuwa ameingia hata kwa scout. Naye Precious alikuwa anataka kuwa sister wa kanisa. Hata alikuwa very active kwa kanisa. Na yote tuseme ni ya Mungu. Mwena-inĩ wao atongoria matiganĩte makihoya thirikari gũkinyũkĩria matereba arĩa maratwarithia ngari marĩ arevi makinya mahiũ ma kĩwatho. Mtu ambaye ameua na gari huwa inachukuliwa tu kama ni causing death, driving dangerously. Lakini tunataka zingine sasa zibadilishwe. Manake case kama hii, this was pure murder. Why are you keeping drunk drivers? Because when you talk of a drunken driver, it is not a one-day affair. A big mess in Mount Kenya region. Hizi pombe za vipango, muko na mtu dakika mbili ameingia mahali na tayari achalewa. We want to say that this must stop. The law enforcers must stop this because we have done everything possible. Na kuona kuri mwana ũngĩ wĩrĩga kũgũthĩrwo hakuhĩ na rĩingĩrĩro rĩa cukuru ũyũ, ihoya rĩa gũthondeka footbridge narĩo rĩgĩikio. Maybe a footbridge is constructed for the safety of our children. We'd really appreciate and it will go a long way for saving the lives of children. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.